kan gitu dia. Siapa dia? Lu yang pasti nak tak kau kembang tak? Kita tak bejo orang pas tok kan. Ada tim. Ayo. Dan pas dina on geng kita tinongko. Encan kok geng tamu ya ke BKS aja tak bejo. Payah. Hui, kaki mah, apa bang? Duh, cangkok sanggup siapa tahu? Yun. Dok kobin na bun. Abang kok tedung begila. Patak ni nyabang kok tak beka. Jadi lah ngeci tenggo. Mari je bah bering tok ke. Kapan ni keluar pas tak ada. Apa kok rokok anang kok dina mah. Tak kimpah bede pocong lebar di dina cak locak. Mar pegena bun. Astagfirullahaladzim, tidak percaya kangkok kaki man. Engkau heran. Apa kapan lah sati beromber murleke bertintetin, cereng dari lambut tadi. Oh iya bun, paling tintetina madherun ya bun. Madherun mati kita oleh topeng tonang kin masa man. Iya kaki segi ibu di luar ruang. Mak bisa tadi tintetin cereng madherun ahli ibadah dia. Kapan ahli ibadah pas tak tintetin ya bun? Ya iya mat. Jadi mun pahingak kaki ya sampai mati. Meler syarat tintetin. Mun kok tintetin kaki entar nak ada bun. Iya kaki cole abing kok. Oh iya. Apa bun? Mai ronda apa mayu? Keng tua bukti lagi nengko aja lah karena beda tintetin aku mur leker. Iya mai bun mayu. Mayu bun angkat. Oh, mai bun. Ini kode di siapa nih kode di share ya? Halo? Halo? Sapri ya? Siapa bun? Tahu nomornya. Pas kita telepon aja. Halo? Kaki madurun, duh, astagfirullahaladzim. Tahu dah iya lambut kita saking si Udin.
Kaki mas. Kaki bun. Lah ya Allah. Bocor kalau angin pegang. Madura beda istilah natin tetin. Istilah panikah itu cuaki te pada orang mate anyar. Cuma terkadang orang salah kaprah nganggep tintetin gelak sebagai wujud menakutkan dari orang mate. Aslina punten, tintetin panikah aropa aki fitnah kopur. Kak disah lakona setan senyaropai wujud orang mate keangkui kok nako Deti jek kapuru ape soan mana bita pangki sareng tintetin. Tapi patuli keremi pateha pein. Tor kadang mun orang setelebet bengal pas atan tangan kapan ketemun bentin tetin. Njek mi pas ceang konna. Ngaras songku ongkuan reng mate jaka dari kopur pas ajur gut teti jerengkong. Mun jerengkong orang mate tade, keng mun jerengkong orang odi ebe. Ha 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 ha. Lah ana berna ongku. Teti tore kani serese mate. Salah lata ekereme pateha pas keng ki ika tunging eka bele meleng tintetina. Lah payaongku. Panika seeko cak fitnah kopur lakona setan. Saka dinto ki? Saka dinto. Kurang ngade pula le sih. Bingko eba satu badan. Tung 2 telok. Ada tintetin. Ah ya. Ini dia di pos. Sakitkan. Yuk, tung 2 telok. Jalan deh boy, kau mau beli jago ya. Ya, situng 2 telok. Kat, korang gak kile? Dua telok.